Kakiang nang ba Government College Students Union hapo iya khmat President, Precious Starsten, enin step dalai kerchan giyo aden basyamaj, warcha thangan hadrong ngamat wodwa penbait biang ya reservation policy, ne gabha thung kre apo gajala. Neliang Precious Starsten doong wa ini iwan yang kiwum to wa kerchan giyo ke parti WPP, tang wa ya kemat ya kiu aden basyamaj, ne bah wakil ya senyau thuk giyo chak ta, kam giyo daw thuk ki thuk kre aden, lempun bait ya reservation policy. Kam te kentu gi warok gi nyangut gi MLA na pok rilom jentia wo sao bha gi uchim khia ya ni benta dewa pen MKM hok gi bor bagi constituency wo pero per e gi chania aki yo pa ye e kho na jrong ole ye bha tam kam gi kon control khulot opore yang namba government college emi gi benta pen chong ye phi ha chuki phi kam gi te gi wo mi khmat yo chna ya ka an yo pa phi e kho yong i kon control khulot wom to umman hi e phi kam gi wo cha pen ki ha gi wan ong Precious Starsten. Mentangi kumti nongilam jong di samla pule nang di nak kia nongba Government College Juai, pada nang pok kesatri jong kia nongba Government College Student Union. Mentangi wan hang ne, kau ikut temu kau jongi imsem ni kuat ban ong dah kepasai hang ne mah. Wan ni klem kumti samla pule, kumti nongilam jong di samla pule nang di nak Juai nang di. Ni klem wan hang ne ban support dan ban ai ikut kerjaan ya political party kata kedai WPP. Ada kecing temu kejongi, kumki samla pule kecing temu kejongi, kedau kejongi kebangiwan hang ne, kadang kebangiwan ban ai kecing kerjaan ban ai kecing support, dan ban ai mensin. Kalau kene ke isu kebakta, walau kum kata katma kebaan ikum samla. Kata kadang ke ban review no, ya kene ke reservation policy. Ya keba ni kumki samla, jong kasih janji jongi, ya keba ngilat hang dik bisa ya kene ke government, pasan review no ya kene ke reservation policy. Keba ada ni berlaki ni kene benta ban jangan nak benta kene ke jingdawa kene ke benta kene ke jingdon kam kami pun samla. Kau ke jing kentu nak liang jongi kiba mikmat ya ki lah hajar mutam di samla pule hanu po kakian nang ba Government College Juai as student body ni ke jing kentu ke jongi ni kwa ban kentu kerpang ni kwa ban tentu ya ki nyamut ki MNA ki jongi namte na po jantia oh ni barok ni ki samla pule jongi pas pule hande po kia nang ba Government College Juai ni doni ke bentar ban pen QEP ban pen long EP kum kita ki representative lene kum kita ki legislator ban syong ha kata syupi haka ka jing temu ke jongi haka bangi kum ki kun samla bat ka kum ki kejat pendri ni GDP sia barok nyangut na tena jantia GDP ban long kum kita kini mukmat ini kejida kecing temu pada kecing kermen bakin long kum kita iban ba lene kata ban long kum kita kini insight nak kita kecing ni kun samla bat kecing jong kendriu kecong iklem na pha ip bakin long kum kita kini yang ko hanor abang hang nor ngangat kilas ni tu ngai kilas ni tu ngamut yeno kita kini yang ko ni klem na mut ban pha ip bakin long kum kita kini kecing tu kejongi nak liang jongi kum ikun samla yapi sia kinong kinyamut dia malay jongi nanti na po dia siapa kalau dia ke por ini papin ang no ko chitur no kalau dia ke por ini papin keren papin long kum kita kinong keren papin pendon kam sisai kita ka akhir ke bangi kum ikun samla kum ka jaj banding kum kibru jong konstituensi per po kinyo kini konstituensi po dia nilapha ipi nilapung kup i kata ke bor api kalau dia ke bor ipi papin keren no ya kena ke isu